Kumshi bentaban leit mynsiem Mickey Marweiñ kaseng National People's Party Nongstoiñ menta kasi kala leit Jngoh kyrpang ki Tylli ki Children's Home kibadan ha Nongstoiñ kata kalong ka Rev.S.Wollington Children's Home kabadan ha shnong Mawkhlam Nongpyndeng bat ka Green Pasture Children's Home kabadan ha ka shnong Tiehsaw Nongstoiñ. Katei ka Leit Jngoh kalong kumshi bentaban kynmaw burom ya ka lyngkhuh sngikha kabah nyo punriu jong ulit P.A.Sangma ubade unong seng jong ka Party NPP kapa jong Conrad K.Sangma Myntri Rangbah ka Jylla Meghalaya ka Party NPP kalapan dan burom ru ya kani kasngi kum kasngi ka jing kenjo sya umaw mer bakhat waisnem ka National People's Party Neka Foundation Day. Hakate kasngi habalit siya Green Pasture Children's Home layadon lang uba P.s.Marweiñ Vice President ka NPP Nongstoiñ usamla Mickey Marweiñ Working President Npyf Nongstoiñ Block kong Ïarlin Dura Superintendent Green Pasture Children's Home but Aftercare Girls Home Tiehsaw Pasture Ïarlin Dura but la penyat ya kate ka jingyalang da utemen basan Dr. M. Tongper. Bata ka ba khamat nak leng jongi ke parti Leit Jngoh Sngewlem kini di Conrad K.Sangma Myntri Rangbah kadai kajing kynmaw burom ya kasngi sang ban seng ya ke Party NPP dau Leit P.s.Marweiñ ubade Chief Minister barim ke Jylla Meghalaya Speaker barim juga Lok Sabha juga di India dan deru cibenta nak kejung dan mau burom jongi ko ke parti ya nak benta nong seng ke parti bat kham cham ada ke sngi ke ba mau mer ba kum ke parti rakhe ya kejung dap khadwei snem ke parti mo ke seng ka bat gini khadwei snem bagala ya lenti ke parti NPP ke yo ya kejung Sania berkejeng kesan lagi paiba juga Jylla Meghalaya berkelayu berjalan ya ke sorkar Meghalaya terus nama Jakarta terus ada mulai bernetau semua mulai kalau berjalan dia sorkar jadi nak ini kebentan nak kalian jongi ke parti kadak bang sngungu nong seng parti tadi kejeng dap khadwei snem ke parti ni one page one kni pang nak kebentan ini Khunswet jong kan New Nongstoiñ district bangan yo ban ya snok ti lembat ki lembah ki jing yarap ki barit jing lembah ke parti nak lafta bana ketu ya kena ke hum nang baki nang lak bana kerja cepat ka tak kini ki